Sakanigo namsak suinga yagtalpa video na dalni video de jian Myanmar asongo yan talbigpa Bangriani aselo na simangna yani bidungo update ko ya video rabainga jian batanggeman skrubal salo ranggetek yan Myanmar asongo 7.7 magnitude mangni gata yan tharape Bangriani rang onganga ha ya Bangriani aselo mande sigbarang sak hajal skngona ongnaba donga kuninba chanchi chpenba wamangni kobolna paragata nirangko niksona gata maninga Wanaken report rangko mansuani gata de yan mande sigbarang sak hajal sar chadok sotpri bri mangi gata ongahanin ba kobolna viatani rangko niksona gata maninga ar wanaken sakna mangpa jokhom wani ko mangpa blongen injul wani ko mangpa mande rangara yan sak hajal gatam rachabri chet mangi gata ongahanin ba jana batani rangko niksona gata maninga wanaken yadal bigpa Bangriani asel ko niat kensum ngode jian 7.7 magnitude mangi gata yadal Bigba Bangriani belongen tharaki onganga ha wanaken ya tharak bigba Bangriani aselo on sigba siang jok pongba bonang jok yan adita sadga sakna nirangko belongen injulungani rangko mantoka ha banga manderangan ar wanaken ya dal bigba aselo ani bidungo banga manderangan antathangni gamchat bigba janggirangko gematna nangao soka ha ya dal bigba Bangriani aselo je asonga an dal bigba dukmukchi ongani ko maningachim ya sumaini bako yani bidungo yan ansingni India ba dakchakani rangko nataha chomottan nangchomotgba bosturangko watatani rangko dakaha jean dalbegba selongani bidungo yan dalbegba dukmukchi ongani ko manne dongengba wa songna yan ansingni India ba dakchakani rangko natskaha chomottan nangchomotgba bosturangko watatenba ya video ni khandegba koboli yarangsan nisuengba platform mathela Hello.